Kubor nakaslab jong unongsan hima. MLA Kamalliam constituency uba Hamlet Sondoling uba Deiru Menteri Hak Sarkar Jilla Laong bagi patba nong thap vote Kamalliam constituency Kim Pet Seng Henry ki pet yo ubrio uba treya kakam. Habakran hakilat pathai kubor uba Hamlet Son Laong baka jingmi no jong una ka seng san hima People's Democratic Front Nakabawla job yak election MLA House Nam Arajar Khatpra Kamdei Satya Karai Marway Henry Karai Lang Jong Kinong Kershan Naka constituency Uba Hamlet Sonulay Thuru Ba Un I No Yakakam MLA Mentaka Samoy Haka Sautarik Ukala Lingkwat Arajar Arpulai Ban Penyaso Pat Shaka National People's Party Haka Nyotarik Ukala Lingkwat Arajar Arpulai Bat Penkre Banya Aireng Biang Pat Yaka election MLA Daka tiket NPP Ulay Thuru Ba Un Sapalat Patba Yaka Top Trekam Jong U ha kisan snam baladap ha jinglong MLA Jong U ha te gasngi hi ha po Maliam nan karantik de Maliam jongi bri po Maliam jongi tipek bek ya u kartong yo kandidat ya urusimet marba de bri u batrai ya kakam bat kumde ka parti ka batrai ya kakam tik pa iba kitip kambhai ya kata bakin ya ka jing syar ka ba hak nam ka jong ba marba Maliam jongi ki parti kimla banyaram keba kongsan ya kalong ba beriau benar parti pro menteri pada enam tahun. Di kamlong su ke kebor keba pula nomor ba daga ketian ngade bandar keren ban aji tip di basai dengan dia lakap tu ke kebor ta ba nemla dan su ba dia nomor ba nglarai ban kisop dia ban kewei pada ke parti ya keba sa ban ai no ya kisi rekam juga ba dak nyu pada jutrik pada nya ban kisop dia sa parti keba temai. Batam dan kenunu kada keba yang jumut ini penunu kinong ilam dia kamda kenunu keba sim jadi rei pulang tang ke jengrai ne bilang kinong ilam juga ko ambil sisi kongwe tiba ibit bat kibala pasiam ngam ba paham dan kamno iki ba pilih aku pada parti ikum beri pada ba ya rekat-rekat ba kinong ilam ba kinong kesan marba kumla ban separai we ye terjengrai lang bobon balang pada rai ba ini minok parti pada pensok pada parti komiti apa tu hi kajumi jangan dia bu kamdei ke ba rada po tula dari kali kajumi jurlang jom baro lai kudru di dar next jom per apa po kamdei konstitusi ke parti ni kadang kan untuk kajimper marwa apa meliam jungi di election kamdei ke parti persa ke parti dari kali pada yang kirusmet ki individual ki kartong sya ya ki kartong pai ba jong konstitusi ki bahaya kata dia kala bertanggut yang kacang ya arba Islam aju ulang yang dalam ini kiba ikbat lagi di sistem jok ini di kum MLA sistem syakri ya pemilihan konstitusi la syakri wa state ini di Purwokerto di paiba hi kinjit yang deh loh kami kepala trip na sistem di ya kali mentang la pakai banyak report juga kebangan ai taba wala belum pun ka achievement report ni ka progress report apa ki pai bakin bisyari kam ke jonga ki pai bat ni banga de brio batrai ba imski ban kitya ban kitli nam ta ka jing bit ka biang to konsulsi ko ko we de state pro ki pai ba hi ka aya ka jika pai ba matau di go start ni chu go bi jumla apa pembi chu ku pai ba tip yeno ban jit yeno ban jit tenda clear jonga ba kadum kut ta ka jing keren ta clear ri la pakria da report ke ba pai ba ki bisyar ya kira report juga pada kira report kan flight di ba agak new trade plan kot macam ada